ایوار باش بینرین هجاب خوشتوی بینرین بادینان سات بینرین ایوارا بادینان خوشحالم جارك ودي ام هين گشت نفی کدوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وەکو ئینزانن و ئێوارە بادینان بۆ هەر خەلەکەیەکێ ڕابیتەن میێوانداریە بەڕێزێکی بۆوەیەکێک و ئەم نێزیک بە کار و پرۆژام بزانین ئەمش نێزیک بە ئاشنایە بوونێکت ناوبەینا هەوە بینەر و میێوانیژیدا دروست بیتن بۆ vê خەلەکێ و بۆ پتر خزمەتکردنە هەوە بۆ پتر خزمەتکردنا وان کەسا ئەوێن ئەش جوورێکێ یان دوو جوورێن نەخۆشیە ئەت ناڵن ئەوژی ئەمڕا بووینە ئەپ میێوانداریە دکتۆرێ زۆر بەڕێز دکتۆر هۆگر محەممەد باڵەتەی تایبەتمەندێ بربەرا پشتێ و گەها و ڕۆماتیسمی ئەبروکە ئەب ئانەهیا خودێ دێ چەند پرسیارێک ئەش دکتۆری هێنەگرن سەبارەت وان بابەتە هیڤیا من ئەوە ئەم بشین هەرچ نەبیت پیچێک ئەشوی تشتی ئەوێت و هزرە هەوەدا ئەمە بگەهینەوە ئەم پیچێک مەفای بگەهینەوە وان کەسە ئەوێن تووشی وان نەخۆشیە بووین و گشتیژی و ئەم دێ چاوە خۆ پارێزین ئەم تووشی وان نەخۆشیە نەبین و هێنجی وەکو هەرجار من گوتی هەینشێن ئەفریقا وان ژماران ئەوێت سەرشاشامە دیار هین پەیوەندی مەبکەن و ڕاستە و خۆ ئەدگەل دکتۆری باخەن و هەر پرسیارەکە هەوە هەبیتن دکتۆری بکەین لێ دێداخوازی شەوەکەمەک و هەمی جارک و ئەم هیوی شەوەتکەم و ئەمش بابەتی خۆ دەرنەکەوین ئەموا پرسیارە بکەینی ئەڤروکە دکتۆری ڤەگرێدای بۆیەکی بەرسەوێن جوان و درست بێنەدان و ئەم مافی کەسیشی نەخۆین تایبەت ئەو کەسێ و برادەر و بینەرێن زێدە عەزیزێت سەر هێلا پەیوەندیە بە لە ئەمزیترین وەخت پرسیارە خۆ بگەهینین دا ڕێک بۆ برادەرێکی دی هەبیتن دکتۆر ناوێ هەمی بینەرا و ناوێ ستافی کاری بادینان سات زۆر بخێر هاتناتت کەین تا ئەمازن کردین تۆ میێوانێمە بووی ئەڤروکە زۆر سپاس بووتە گەلێک مەمنون هەری ساخبی دکتۆر هەکەر ئەم پێناسەکێ تعریفێکی ئەمە بدەینە سەر بڕبڕا پشتێ ئەم دەبێژین کیش ئەندامی لەشی مرۆڤە کیش ئاعضای لەشی مرۆڤی بڕبڕا پشتی بله سپاس بووتە طبعا ئەف پرسیارە زۆرە مهمە چیکی کەس نینە لەوێ دنیایê ئەمریش بیستێت دەرباز بیت حتا گەهتە نوتێ هەکێ تووشی vê ئێشێ نەبیت کویا ئەم بێژنێ فەقەرات ئان بربرا پشتێ بربرا پشتێ ئەو هەستی کە مابەینا دەماغê ئینسانی یەسەری حتا گەهتە کەلێژێ ئەvە ئەکوت بژن وەکی تمثالێکیە ئەvê حەقیقیەژی ئەvە بربرا پشتێ یا ئەکوت بژن یا خاریە فقراتت قطني جا بربرا أكد بجين بربر أنكو فقرات إك مصطلحة بربر كردية فقرات عربية أو جهاز لشمرو كده أبد ما بين هستيك سري حتى كليجي يا بيكاتيش هند چند أكد بجين نوعية فقرة دس بيت كاتش فقرات عنقي أنكو يتحفكي حفت فقرانة بشتينجت فقرات صدري دوازده فقرانة باشتين فقرات قطني بينش فقرانة و پشتین گیتیت اواد بجنه ساکروم آنکو کلیش او جی پنج فقرانه بس پیک بد گلی داینه و دی ماهی که ایک بتنیت بجنه کوکسیکس از نوی نظام نب عربی نب کردی چون او هما هکو بجنه کردیا ما یا شارعی بجنه کلیش بس او یا جدایش و فقرات اوید بجنه ساکروم آنکو کلیش بله دكتور يعني ما نوعيتين يعني ناكو هما بربرا بشتي وبتني بالكو ما قالك نوعين دي تشش اسطوي بيتن وام بيجين حتى ناف ملي وحتى تتا بشتي وحتى وكيتا اماجه بكري كلش دكتور ما بحسي وي چندي كر تا اماجه پیدا کو 20 سالیه بلکو خلقک دی توشی و نخوشی بید 20 سالی بلکو گشاتی جی مروویه و دستپیکا گنجاتیه بو چی 20 سالی دی مروف توشی و نخوشی بیدن گلک اگرتین اگرش همیا کو اكو بجن فرتر هک خودان شولکی گران بکد خاصتا وا کارمندا اوید مثلا شول گران کن کولان بکن آن شول شارعی بکن تشتت گران رات کن او توجد بن وهندا اجريديت هاي نخوشيت هاي روماتيزي او فقرات تجريد احتمال او مروف ايش جرانجي نكاد بس ايش اكاد جريد فقرات دي وكي روماتيزي وهندا جي جيناتن مثلا تبيني بابي فقرات دي ندرس بون اون ديكوبي او جي دي توجبي ابجي علمي جيش تبي حد يكون جيناته جد دوري خوي هاي خاصه نخوشيك هاي بجني هشاشه العظام انكو بلخبونا هستيكي او هستيكي بلوخه او مروفي چه زمنينه بس جيناتي توي تخصانينه دیکاوی داپیروی واسابو اوجی جه داخل دوی جینات راکت و دیول بشتاوید و نشد خوب پارزی تجوی نخوشیه
يعني اوی نسخی زمپنینه هما جیناتی تو توصانه اشتی اوی سکری بته اشتی اوی زغط بته عینا وصا. بله دکتر اوه ام بیجین دیار کرنه که نیا علمیه که ام بیجین جیناتا مروی ولگریت وکی که تا آماجه بکریش دیکی و بابی بلکو بیت مرویان اوه سردمین که ونجیده هر هبوه که اف زانینگه هشتیه ویری که اوی دیکو بابت ویجه هبن محتمله اوی جهبید کروی هبید یان محتمله که اوی نبید نویه ویجه هبید والله افزانینه تقریبا یونیه اوه بیجه 100 ساله وصا خلکت زانی دراسات تات نکرن خاصة یتروماتیزی او روماتیزی فقرات بشته هبید مثلا دیگ بید بابید احتماله هی عیالی ویجه هبید بس نه شرطه شرطینه الا بیته يعني بجاش بري دائما بيت خلكي ما بترصد او ديكو بابتي روماتيزي ما معناتها الا وبيته بس احتمال 20 صد 30 صد بيتوانا او ايك ويا بلخبونا هسيكي ابا زورانيه تقريبا بيجا 40 ساله دراسات امريكيه تطنه كرن كو ديار كرن او مروفيت هسيكي توات بلوخ انكو زيكا هسيكي توات بلوخ بن او بيجنا هشاشه العظام انكو انجليز بيجنا اوستيوبوروسيس انجليزيه طبي اوه عيالي وا زيكا توج بن يعني شي ناكو مثلا عمري بيت حفتي صالو هسيكي بلوغ بيت احتمال بينجي والمروفي بيت بله بس ابا وكي ما قلتي بلا كاس نطر يعني نا الا او مروف اوت ولا هاتين ديكو بابتو معنا تعالى وهميدي وليد احتمال هي 20 صدي 30 صدي بس بترنا بله دكتور النوفا مجتمعي مدى ما قلتي ما جالك جورين فقرات ايتين نوفا مجتمعي مدى كومالجه مدى توجبوين وانا خوشيا بارا بتر كيش كان بارا بتر كيش نخوش كيش نخوشيش وا اتنوفا كومالجه مدى هي جواب بريم في بسياري جواب دين دو يعني ما قلتي جالك فقرات تانية الصدرية عنقية قطني بس ام دي افروكا وهمي وقتها جي براستي ام اهتمامي جالك الفقرات عنقية دين و اويت قطني اويت بقافي من ابا حاضر كري ودي بيش ما هنقوشي بوتشيب فقرات عنقي وصل خود تعالى يداين تناستن وام جالك حركات كاين بودكاخو بري خداني وسياقتي وليفيني وابيت كنا سر كمبيوتري انكو طلبات خينن همي قافات خينن فاوا زيكا توج بيت سوافان بوتشيت بيت انجي انزلاق ظروفي بوتشيت بيت دي باشي برفره بحسبها هردو نخوشيا كاين نسبتي فقرات تقطني درستن وتزخمن وتقاهمن نوكية عنقينة ناصكين بس تشكي ام بتر سر شولت كين جسمي ما وزني ما خيرك السر في فقره يعني عمره ب 100 كيلو انكو ايكي وكي منو تا مثلا احتمال وزن من هندي جرام بيت 6 كيلو بين يتم هردوكا هرف حجميه من البيت افخل ما يعني في باش بزانيت افستيكي هينك بين ابي وزني 150 كيلو بيت هرف هستيكي يعني فارقين يبي بترنينه جاك يمن تحملها في بكت ابي 150 كيلو تحملها في ناكت جدي طبس نسرك ودي فقرات دي توشي انزلاق بن لو ام تاكيد كاين بيجنا خلكي خو ضعيف كان اما كو تشاو خو ضعيف كان او بحثك دي اسنا تايبد من ده بس امكن باشي اشاره بدين بس بيجنا شيبان خون شكل نكن ناف تشايدا تشتي شيرين نخون تشتي توصا ورياضه كان هاتنو تشوني وكي ما قلتي يعني هكي مثلا حفتي كيلو تحمل تيراوي هي او تيراوي هي بس اكي بو 100 كيلو وزياده درجه جالك افا قايم تلينايت افا دهر هو صامينيت وجا تحملنا كات دي بيت انزلاق نسبتي بتر بلا شمي جورة نخوشيا بتر فقرات تجريد او بجني انزلاق ظروفي او تشيا اللي ديار كان بو هوايه هجا بل اف كركركا افا نهستيكا بل افا وكي جيليه بس جيلك هشكا از دائما باش ما نخوش تخو وكي هنجفينا كي هشك بل بمعنى هيك هستيك با افا بل ندرت كات بس تشكي نسا لو نا صلبه يعني نكو اوفا وني هشكاتيه وكي جيلك هشكا هكو ضغط كفته سر دي افا تحملي ناك ديشتا بشتي بجنا انزلاق انكو تحسن دنا كركركي تشيت بعصبيت كبيد هكو بعصبي كات او رخت دي ايشيت مش هكي اف فقره بيت دي اف عصبه في كبيد دي او اندامي لشي مروفي ان بطال بيت ان بيتي بيت ان تستازين جريت ان دي ايشيت هكي يا خاري بيت دي او اندام واوصا فانزل غضروفيش هميا بترتت الريدام بوشي تشكي او مادكه وكي جيليه وتحمله ناكت او مثلا مروف دي بلوكه كي راكت ان تشتكي جران راكت عندي خو خلت عندي حركه خلت مثلا لاعبه دي طبقانه كانت حركه خلت دي بوي انزلاق شي بيت تشيت عصبي كبيت راسا دي نساق بحسيت بله يعني نا الا شرطك مروف تشتكي جران راكت بلكو حركه مروفي جي لفلفين مروفي بيت ام بيجينيا درز بيتن بلا لفلفين وحتى القل وقت يجي هيك مروف ناف عمل كات يدي فقرات مروفي افا افكر كركه طنيك البيت يعني دان عمليه ام بيجين
اگری خوی هیکو نخوشی بله. مروی چه بیده وكي تا كلام كري تا قلت يعيد بالصالي يعيد بالصالي فقرات تودرست انه بله. غضروف واجي يعني مفروض زي درس بيت بله. بس او تشيكي ان حركه خلت كان ان تشتكي جيران رات كان او دي توجبن بله. يب عمر او حتى هيك حركه خلت جينا كان بس تشد بيت توجبن تشيكي اف كير كات طنيك بيت اوف تي نومينيت بله. ايدي تحمل نومينيت دشتب بشتب عصبي كبيت افاش همي جورا مشاتره بله. ديف دوت تشتكي ديت بجني انسداد قناه النخاع الشوكي بله او تشي انكو بجني سباينال كانال ستينوسيس افا قناتك تيتش سري حتى كليجي بله. او قناه وكيب بوتكاكيه بله او زوره مهمه او بجني قناه النخاع الشوكي بوشي تشكي النخاع الشوكي او مهمترين دماره انكو عصبه لشي مروفيدا بله. او دماغي تيت حتى فقره ايك تاكيد كم حتى فقره قطنيه ايك بله معناته اخف نامي بريتشي هكوز حتى ايك بيشتينجي النخاع الشوكي منينه بله وبس زورة مهمة دين سر آخفين برفرهي بله. بوشيا مهمة بس بيجي النخاع بله. الشوكي طبعا مهمة أو مهمتين عصبة دماغي تت إعازات دماغي خرك نقل كت بو جسم مروفي بله. تيتا خارج وقناته بجاكو بله. أبا انزلاق تشد بيت آن هستيك زيادة تشد بن فيري بقال عمري أو قناة وكي بوتكيه طنق بيت بله وهكو طنق بيت دي نخاع الشوكي هكو بيجون قرن تشينيت بله ایدی لشه مروی پیت مروی دستز بن دست مروی دستز بن و دی ایشان کفته لشه مروی بله وقتی فيقا في مقولتي نخاع الشوكي تراوستت الفي فقرة ام بجني فقرة القطنية ايك بوشي تشيكي افا هوصت تتاويدي كرن افا ايك دو سي چار بينج بله. نخاع الشوكي الفي تراوستت بيشتينجي النخاع الشوكي نينا افا زورة مهمة دا ام خلكي خود دلنيا كان من دسي جارة بحثي هندي بله. الفضائيات ديتر هر انزلاقك تشبيت نخاع الشوكي ناكبيت الفي فقرات بو تشيكي نخاع الشوكي نينا خودي تعالى وصا بدنا فتشتكي بله. خوشبختانه ما هي بله. بس بوشي تيشت وبوشي عدت مروبي صزبن بله. عصبتنا خارج نخاع الشوكي الصلال ودفا افا وعصبت ام بيني التلفزيون ده بله. ابتنا خارج هكو فقره انزلاق تشد بيت بفي عصبت كبيت او رختني دي بطال بيت بله تأثير بطالي خسر بي- وراخي بتنيد دب ويرخي وي انداما بيمروفي بله. تشكي هريك مسؤوله برخك بيمروفيا بله بله بس الزوره مهمه تشكي فقرات القطني الزور خلق توج بيت بله بس منابب بترسن تشكي نخاع الشوكي الويري نينا بله راست. فقرات العنقيه هي بله بس بوشي ام ويجي خلكي دلنيات كان كون نترسن هر چند فقرات عنقي قالك خلكي توج بيت تقريبا امشي بيجي نيفا كدوكي توشي فقرات عنقينا بله بس ما يا خاندي ابحاث بقى ومخوشي قالك متابعه في موضوعيه كري هكو عرب جمع تبحرة كري زي موضوعي ده فقرات عنقي خدت على وصايا داي النخاع الشوكي قالك قاهمه بو هزاتا وبو انزلاقات غضروفي يعني هر غضروفك بله هر انزلاقك تشبيت الفقرات العنقي بله حتى بنخاع الشوكي بكبيت جالك تأثير الخداني ناكد هكا أو تأثير الفقرات العنقي الفقرات القطني هبا والنخاع الشوكي با نيفاك خلقي دا شلل بله ام دی و پیوندی وارگین برادر شمیشه سر هیلینه تمام. بله بینران وکی ما گوتین شین ویگا وی بشکداری دیگل مبکن کاگ داود دیگل ما ایوار باش ایوار باش سر چاوید مکاگ داود فرمو سلام ایوان دست کن دکتوری زور ممنون سپاس. جرك ممنون من بسیار بود دکتوری بله فرمو وکی از چما ملاوانگه اولی دوست تبیز و پشتا خونا یعنی نانه و پشتا اینگی نشین غیر رسول بر سید خواه هندی بیم بتیشن یعنی اوه سبب چه دکتور تو نشی پریو بچیل بر پیت خو از بیم میدیشن پشتا میدیشن اگه دستی در بیم میدیشن بر علی منه بده داغت مباغتی بیم میدیشن بله یعنی تو ویگا وی تا گوتی پشتا تجی تشید بله پشتا تا تشید ای پشتی دا پیا بله و یعنی ولی هاتی تو نشی پریو بچی تایبت بیمیجبی هنگ دارم بجم مقصد کنه بجم والی دیده بله بله هر اوه بو کاگ داود بله اگر زور سپاس سلامتی ایشالله کاک افراس ایوار باش ایوار باشتر و سر خوشتر چاوید من باشی زور سپاس فرمو کاک افراس افسیراتنا میوان تجیدیم سپاس ممنون. بوده ممنون صاحبی علیم بسیار ایش دکتوری بلبل فرمو برای من سرکلی جامعه پشتامن گله دیشتن یعنی رخی و گله دیشتن چون مکان دکترجی چه استفاده نکرد یعنی وزنمشی تقریبا 7 کیلو وجا حسیم تو بسیارش دکتری بکی جبر پشتامن یعنی
از یعنی پیچکی من مسر پید خو پشتامن گلت ایشیدن اما بله. زم اگر چه داشتن هر افه بو کاک افراز بله اول بدم بتابه زور سپاس سلامتیه تلفن اکادی الو بله کاک داود بیجیتن ایشانا پشتایی ولی کریه کو ام بیجین اف ایشانا بگهی تپیتوی و تایبت پیچپی نشید گلک جارا پره و چی تزر کرد کو پیوی ها دیجی و بیت یعنی گلک ایشانا کامازان سره لیل پشتی هاتیه بو پی تایبت پیچپی دکتور بله اف نخوشی توصا نشن برای بچن بردو اگرا بله. آن ایشانا هی و نشن زغط الپی خوب کن بله او نتیجتا انکو سبب وی بارا پتر انزلاق ظروفیه بله او ايه بس بارا بتر نخوشت ما امشين يعني تاكيد كان سر في نقطه بارا بتر خاصه ابي عمر نشن بريفيتشن نكوش بر ايشاني بله بس بيتوا بيتيد بن بيشتي مسافه كبريفيتشن احتمال 20 متر صزبن بيتوا بيتيد بن ايدي نشن بريفيتشن بنا وكي قالبه بله او نتيجه انسداد قناه النخاع الشوكيه بله. او قناه النخاع الشوكيه طنجه وناهليت خين درباسي نخاع الشوكي بن انكو وعصبه بن ابد فقرات قطني چهار سریع هی چاره سریا هي طب حتما چاره سریا بله هي. يعني بيت سرت هون هاب كاتن بله ام نسحت كان افمر بين دف ما سحكنا اشاعه ورنينه وسحكنا فقرات وعضلات كاسستاتيل بيوا هي انا ما بس ايشانه كانسداد هي انزلاق هي حسب هر نخوشكي اگر خوی هی سبب خوی هی و چاره سریاوی جو تایبته بله ام دیوا پیوندی دشی ورگرین بسنا ایوار باش بسنا ایواری باستر خو سرچانی باسی سر چاود من بسته که بچک دنگی خوب بلن کی خراب نام ایوانی داد کم گلک زور ممنون سپاس. درست باس من دپسیاری هاي فرمو دراستی باروزان دیگه خو عملی کرد همیا بود هیچ تپشت خو عملی کردی پیتاک شدن مع عملی کردی هر پیتوی چی نبودن يعني ما بشتاوي عملي كريا بله فقرات توی 30 یتگی ندیده بجا وقتی مع عملی کی دکتر بودی دی پیتاک شدن هر گازناش پید خود کف خوب گذار قرم مینس تراب داره می پیتوی تیشه وكانجي ورا عملي كريا بجا و سالا کاوستا بله او ايك و بسیار دوی خوشکامن عمری 22 هر گازنداش پشتا خود کرد پشتا من گلک دیشد خونه شد خوب زمینه براسل جا گلک بجنه که برای محلی دکتر دیشردن پشتا یده بخراب الليل بله اول شيرين قبابتك جالك يقرنج بله درسته شيرين قبل كو جالك خلق ترسان دي ام دي دريجي باشي سرويجي اخو بين اذن خديات چند مال خارجي بحث ليكر هر افا بسنا بله و گلک سپاس بوده سلامتی ان شاء الله کاکشفان سرچاوید مو کاکشفان ایوار باش فرمو کاکشفان زور سپاس فرمو دنگی کاکشفانی مروفتینا گهیتن گلی برادرها بله کاکشفان هکت شی دوباره که اوه بلش میسل بیتن با جهه که بیت کو شبکه هنده خوش نید بله کاکشفان فرمو دوباره بکه اوه الو کاکشفان پیوندی ها بید گل من اما پیوندی ها کدیمه ها بله ده ام برس و پیوندی ها بدین بله ام بحثی که افرازی بکن بیشتن سر کلیجی دا گلک پشتاوید ایشیتن و بیشتن از وزنمه جینیزی که 100 کیلویه و از گرگا و گلک مین مسر پید خوشی ایک جار تیشیدن بله گلیجی هاوی اف سر وصفاوي گلیجی دا راز بيجي اف وصفاوي جلك تندفما وخاصة وزني ووصفاوي يا كاك ابرازي بله اشارة الددكو بارا بتر بس امنش ميجين صداصة حتى اشاعة رنيني بونا جرين ان اشاعة عاديجي بله بارا بتر قوي بيجن تزحلق الفقرات ان فقرتوي ديما هيك يجبرك تشوين بله او وامر باتش بيت ابيت وزني وزور بله هكو سر بيت خط راسن بتر زخط لتتكرن بتر زخط العصابات بيت لو تيشيت بله افمر بتوصا بزيترين وقت فيت وزن خوبين نخاري تمارين چهار سريا سويشتي بكن انكو علاج طبيعي دفمه
و سرطان ممکن دام نصحت نشاب دینا کد بیشن چه وزن خوبی نخاره چه علاج طبیعی بکن و درمانت به تیوی بدینه بله و اگر خودی نکرد چه نبن هنگی محتاج عملیات جراحی بن بله بس نات بهیتن دیکاوه اول ساله که فقرات پشته یه نشتگری کرین و پلاتین یا کرید لی حتی في کافه گلک هر چه چاره سری ندید یعنی هر برد نالیدن بیشتن چه اگر که حتی في کافه سرکفتن دست و نینوی بله تظني هالرود دهان تينا دفما بحالته وخاصة خلك ما قالك شوية تركيا أم قازن داش خلك خونا كين شكيت حقا أوجد شنا دكتورة دي بجنة لازم عملي بكي بله قالك خلك ما بقابي علمتي شنا اف دربي باطمان ولاتي. وأدنا ودربي ولاتي أم بروسي تجيع كسي ناكن بوهندي بو إيكي أبد شنا ومركزا إشما شارزا ترنينن بله يعني بروسي ما يخاندي الفيريجي وجامعة ميسيل والسويسرا وكل مركز متقدم أم كسيش خوش هرازات النابينين بله. كاجي بلا غازن دانا بس هذا حقيقة بله دوام او هلات تمهين او بله. تركيا هين عينا او هلاتنا يتم احتمال متطور ترجيبا تشش بله. رنيني بقرا وتشش نشترجريه هلات نشترجريه حتى دي مايكه بله يعني كابيخش كعزيز سينجي هاد بدف من اشيم صدا نض بجم او احتمال محتاج نشترجريه نبا انكو جراحي نبا بله. ابجي نغازن ده چكي ابي نتزاني بس كو عام بله. افمر في تصابارا بتر تشد بن بدرمانا وبچاره سريا سروشتي بله وظيفه ما چه ام هم رو علمينين كو چاوا عضلات بشتاخو قاهم كان دا واجهها باريزن هكا او گشتي پشتي ما قوي كر انكو ما قاهم كر ما بشيان اخست ايدي مجال فقراتاني نبسرك دا بچن غضروف جي بسرك دا ناچت بله ام دی و پیوندی ورگیم بسیار گلکن و پیوندیشی گلکن کاک عصمت ایوار باش ايوه باش سرچاوید مکاک عصمت فرمو من سپاس من كتلك هاي عملية تقريبا مولد نقطة بله صار النقطة هي كاف بله. كيف يجيبوا بله ما جبت بناقر ما لا قلت مثلا كنت هل قلت شلون فيشتن نبدا دكتوراه بناقر بله حتى بيقول تقريبا بيقول عملية ب6 صار بله ما شعرني بقد ده كيف فقرات قوي انطلاقه هي يعني يديورا من كنتن بله وحال شيء شيء عملية كنت بيسن فقركوي انزلاق قالی بوی بله يديورا يعني افش بتشيكوتي ولا افا حالتي به خصا كاك كنت عصمت ولا ونات كنت امرجي يعني مقاومة اشياء كنا دخلت ندري اوی نگوت یا بله بله زور سپاس سلامتیه کاک عصمت کاک سامان گلمه ایوار باش کاک سامان فرمو ايه باش سرچاوید من هذه تعرف موضوع التدريب فرمو کاکا لا سالي لو شنو عمليات سالي لسه بشتغل بشتغل دادا بله ساعتا 2012 سالي برضو بله اوقات زور بدانك زور قالوا ثم لا دكتور بالانزلاق بله الانزلاق لا يراسل ساعتك لما زرت زاد عن الشمس عدت بين سردري اوقات هذا اسمه بونيش بدري بيكان تيونيا يعني هو بالرياضة ساعة بيت يعني دا درمان كاك سامان لصال نواتو نوا تو عمليات كرديا وايا انا بله بله قلي او كت عملياتي بلا بشتم نكد عملياتي زي سرم كديا ساعتك لسبش بما بشتم زور قرم دبي بله يعني كاتي لسر پشت دبي پشت زور گرم دبي زور قرم دبي قال لك يوش راوصل يتأثيرين هي ذات أجسام ربي بروب يتأثيرين يعني وقت كاتي لصالي نواتو نوا كتو عمليات كرت او عمليات نبو كهي بو بربراي بشتو يعني انزلاق وشتو نعم بو اوين بو بلام لسر پشت ماويت لسر پشت ما بشتم بعد الزور بله زور سپاس ان شاء الله سلامتيه و بمينه ولا برسوي خود بگرا کاک سامان بله پیوندیه کدی می کاک شوان ایوار باش کاکووان ایوار باش الو بله گلته اینه کاکووان سيدة بشواني باشي سرچاوید من زور سپاس خيراتنا دكتوري كان سيدة زور زور صوت سپاس بوده سيدة تقريبا بفوقتها بشتومن بله سر من اللي روحي دوك بن دوك تاجرها كانوا صدامورها كان تغاغ بيتيش إذا بريبا تسمونا شوية كم أغدر بشتوفونا حاجم وبني بمن يروحي طاغين قريب شودية ديالي يا راستي هذا بصوبتها يا
إذا خوشی بیم بله جیتا چندکا کووان مال 29 هستید و وزنیتا نگلکه وزن من 65 هست هستید باشه زور سپاس مینه هیویا برسه و کاک کووان کاک حمید ایوار باش پیدا اگر عنوان دکتری مزانی وکیلیه بله دیبوه بجید عنوانی جی ازنا خوده کاک کووان زور سپاس بو پیوندیاتا کاک حمید ایوار باش الو بارباش سرچاوید مو کاک حمید بله فترات پشتامن يعني دلقة تيشن بله بله کاک حمید بيجا دكتور جري يعني چه کاک حمید تکر بشه دنگ تلویزیون خوب چکیم که دام درستایی گوهلی هبیتن بله هکر بچک دنگ تلویزیون خوب کیم که کاک حمید الو کاک حمید بله بس بچک بابت گهشت لی درستایینه ام هر بحثی بس نخوانه بکن بحثی خوشکه خود که جیبه 22 ساله بجیتن پشتاوی گلک تیشیتن و بجن هکر بنا دف دختوری بیشت گلک گازن دالید کتن بیشتن هکر گوتی بنا دف دختوری دی درزیکا بو فقرات دانید بلکه مال خارجی بحثی وی درزیکی و فقراتی کر هکر ام برسوای بدین دکتور راسته نه درزيك دانان ام بو كسي نادانين عياده هر كسك درزيك بو فقرات بشتيف دانيت العياده خو انكو اوجهوي اللي داوم چه قسمه و چه عياده او خلتيه هندكتين وصدان بس اسخو شوا كسانم اسواسا نادانم او ريكا امتكن وكي ريكا او مال سويسرات كري انكو خير اوروبا تتكرن تقنيه كانيه اوجه ام درزيك دانين بو فقراتا اس حس كم جاركا دي بحث ويب كام موضوع زوري هكر كاميرا بله درزيك افنت زرافن ام دانين تنها الغرفة عملياتها بله جبر باقش كرنا جهي امل نل عيادة دانين ونل خسته ازادي قسم علاج الطبيعي انكو چاره سرشتي امير نادانين بس خستت اويت كو غرفة عملياتها تدابن جبر باقش كرني او نخوش في جلكة عملياتها البربن امجي هرواسا دي بشتاوي هندقه در ريس كاين وتعقيم كاين ودي بن جهازك خاص بجن السكرين بله دي بشتاوي هو صابوما دركبي ودي درزيك داين سر ويجها اواكو ام بيجين يا خراب مثلا دي بيجين ويجها لكن من درزيك خو فير دانا الزين مخاري حتى جهاز بيشتمن دي نشامن ده بتصوير حتى از جهه ويجها وديشنيكا بودانم نسبتي بخيشكا عزيزه وعمري 22 سال وتوشي في مثلا بشت اشاني وي او قالك اجريتين شرطينا ومحتاج درزيكا بيت اگر محتاج ود فيريكي بودانين وافتشت ام دلنيات كان خلقي قالك بصاناهيه وي آسانه و چما ترسيت دانينن چكي ام بن جهازي دانين وكما اوليكا جيغوتي نخاع الشوكي الفيري حتى فيرينينه تنها عصبتين هكي خو ام كوراكاني جيب دانين و بجهاز وبعصبي كبيت تشتشتي وصانا قوميت بس دي ايشيت بس ام بن جهازي دانين بريكا علمي فبلا كاسنا ترسيت شت تاثير جي لنابن او درمانه ام دانين درمانه كي زور مهمه ام بيش نتراي امسينولون او التهاب الوي منطقي راتكت وچما ترسيوي درماني نينه هلبت بس اويت سكري لي او دي سكري او زياده بي دوسي روجا ودي تخاري ام بيجن بن كنترول ايفن درمانت خو زياده كان وهر دوسي روجا بله كاك اسمت بيشتن بحثي كي خود كتن بيشتن سالا جي سالا نوطه ياش دايق بوي في غاوي 24 سالك اوسا بيشتن برينو كي بشتاوي قالك ايشا فقرات توي اللي وانا قوتيا حتى ما اظنش بوي وانا قوتيا و ام بيجين بحث نكري كو بشتاوي دشي لي في غاوي لي ديار بو هندي ايش ما اظن بو بيشتن ما اشي عايشي بوغتيا و در كفتيا وكي انزلاق يا بو تشي بوي و چاره سري في غاوي دي بيتا چه بله چه نه چویه کس یعنی کدوم گازن داشت کسی نه امنا کنو بلا اوجی لومی خونه کن چه نه چویه هر وقت که میشین چهار سراوی آزار بکن آن کو به ایشانه هل بد بیت افمرو به رنین هبید آن اشاع رنینی هبید و هنگی امشین آن چهار سریا سروشتی کو بی درمانجی چهار سر کین آن جیب درمانا آن جیب درزیکا حسب رنین و مروه او توش بود کاک سامان بیشتن سالا نطونه من نشتگریا کریا اگری و نشتگری نبو فقرا ولی اگری و نشتگری او گلک مال سر پشتاخو بیشتن فیگا في وقتی از خودریش که مثلا پشتاخو وقتا که مینم بیشتامن گلک گرم بیتن بالضبط بسياروي زوره مهمه بوشي اوي عملياتها كيري نبو فقرات بله نبو فقرات بس يسر بشتي ماي فتره قدريش افا او ام بحثت كاين مادام او ما سر بشتي معناتها عضلات بشتاوي او قشتي بشتاوي همي ان يتشرمسي
آنجی یه خواب بود هیچ هزی کردی. یش هزی کتی هیس نمایه بله. ففقراتی دي بدل خو كفن دي سرك انو چن احتمال انزلاق بود چه بید ده عصب كبن سر عصبه لو پشتاویت سوجیت آنکو گرم بید بله. اف مروفه چار سریاوی ابصانهیه ام بزی محاوله کن هول دین کو اف عضلات تحطي نتشر مساندن انکو هزا وقوي كيم بوي قوت بخين بشياندن كين انگلیس بجنه مرحله ریهابیلیتیشن آنکو چاره سری سرشتی بله کاکوفان بیشتن 2 سال پشتاوی سری ملیوی راسته بیشتن گلک تشیتن و رقد بیتن و وکی او آماجی پیت کتن بیشتن گلک گرم بیتن جی او رخ ملی راسته بیشتن تایبت رهکه کو گلک گرم بیتن و تشیتن از اون میگود و پیویجت سوجیت و بله بحثی بنی بخو وسط دیاره او ملیوی و گلک تن في شيء کو ملیتواتشن ابخو نش ملیه ايش فقرات تسطيه فقرات عنقي او الدناملي وهند جرى الدنابيجي احتمال افمر بها بريفت يجي يعني مظبطنين بريفت شوني انكو يا شو بدي كافيت ام بتوي سيستم ابي هوسا كوچار سرياوي لازمه بلايكيم فرانينه كي بيجري بو بودكاخو وبيت دفمه ام دشين تشخيص كاين وعلاجاوي كاين بله دكتور ما بحثي افا نخوشياگر اري افا اتبنش لليان نخير چون گله خلق ببورجی گله خلق ترسید بیشتر مادام اف ایشا وطمن بلکو یکی دیتیان ام بيشين دل طنق بينك دفي تشيد بيتن نفسي نمرفع بيت اري ابدي تاثير اللي كو مضاعف تر بيتن ايشا ويساوي بله همين نخوشا جبلي بابتي ما فقرات همين نخوشا خرابترين تجبو نخوشي نايشانه ترس هكي او مروف بزاني تشلوينايت او دي ساغبيت بله جلوا ايكش هدفت ما كم علاج خلقي بكين چل خسته آزاده بید چل عیاده بید بله امی نخوشی دلنیات کین هکی نخوشاوی گلکاب مترسی نبید بله هکی هر نخوشی خو از خوشی هکی از بزانم نخوشا من یا خطره یا مترسیه اما دی جهدا کبم گل از دلنیا بوم نخوشا من یا خراب نینه ایشان مهم نینه مروف دی حبکا خود دی ساوی فشلل کس شلل نابید تنها اوید فقرات تو انزلاقوا زور بید و زینه این علاجی و خو اهمال کن احتمالا هی عصبي وبن تأثير و فقري بيت ان و غضروفي بيت ان و كركركي بيت ونوعك شللك كيم يا بارچكا لشبي كوجين بيوي ان رانيوي دسوس بيت يا وقتيه بله هكي او هات علاجي او جي دزبريت وكي بري بله بس كاس نترسيت كو شلل بوچي بيت بله دكتور ما بحثي يا خاص طوير بله بلکو ما آماجه بگیری حتی یا خواستوی بلکو بو کسی نایت دانم تنی اوی توش ریدانه که بید چه ترمبیلی بید چه عرده که دا که بیدن چه هر تشتکی ریدانه بیدن بله بلکو گله چرا دیبینی فلان بره دکتوری یا خواستوی بودنه چند افیاخه یا روایه یا درسته اما بقولك هاتي الريدان كودش عياده دكتوره كي دركه بي ديش تصيدلي يا خاصتي او ليك ويكتي بله ودي بيش تسيهي باتش شولانك يو حركانك ابا زورا خلته بو هكوتا يا خكري تو دي فا اولاتا في گوشتي خاف كي بله هزاوي كيم كي چكي شول ناكر بقى بي دست خو كت جبسه دا سيهي با دي چرمسي دي زراف بيت بله عينا ابجي هكوتا كيرت ويا خدا وكي جبسه نالي بيت أبدي تشرمسين كو أف عضلات تشرمسين إدي فقرات عنقي دي كيف أخو إنو تشن بله معناته تريد انزلاق زور تربيت أو خراب ترى نخوشك هذا دف من عيادة خوش بو تركيا جي بله قلت بو يا خيب كيف انزلاقها هي صحت كما رنيني باقجة شو انزلاقها وصل جنينة كو تأثير العصبي بكبير بله بس أو يا أخا والويكر بو باسيه فاكر بو استوي خراب كربو ما قلت فورا وان بيجنا همين خوشة هر کس انزلاق هبید انسداد هبید هر نخوشی اکاستی بید محتاجی وی آخنینه او یا تنها بو امر وای ابد حادثه سیارت کن اجبانه کی بکن داره کی استواب کبید فقرکه و بشکت آن مروف نزانید کاشکستی آن نه دویکت حتی تشخیص بده که هک نشکست روجا پاشتر دیجه وکد هدف ما نوا خاف کین و شل کین هدف ما واقعیم کین خودان هست کین ابتمارین علاج طبیعی بله تمارين نشادين بنستي خو بعد 3-4 جارا ويري جنبه قابه ابنا بابتي ما بله بس هر كسا شد بتدفمه ما تيمه كايش حفت مروفا بيكاتيه همين معالج طبيعينا بندستي هولنديا وكندا كباشترين دولتن بو چاره سريا سرشتي تعطينا وي كرسي تعطينا اكو فيل كرن بله تيمه ما براسي تيمه كي جلك خدان هزا وقوته بله وچاته دفمه يساق بوي بله اف چاره سريا و نخوشيا
بتیمی تیتا کرن یان ام بیجین دکتوره که تنی بیده شیطن بیشه بله بیکتن یک کم تش لازم دکتور تشخیص کرد که آب چه نوع بله اش بلی هذا تشخیص کرن به هکو تیم بی تشخیص هات به تیم علاجاوی کرد یا چاره سری یا سروشتی اگر هنگی پی تی وی بو پتر نشترگیری بیتینگی دکتور ده مای خود تکت آنجی که مثلا شرقه بو بدانین یاستی اویجی ام دانین بنوی جهازی و کی فقرات پشته چاره سریاش سروشتی دکتور چند دا گرنگه و کیش جوری چاره سریه بودی تکرن یا زورا گرینگه بوچی خلکی بری 200 ساله اوجی تو فقرات بونو پاچه علاج و درمان جی نبون بس ساخت بون طبیعت لش مروی بخوب خو خودی واسه مروی چه کری مروف خوب خو ساخت کرد یعنی اكو لشی مروی خو ساخت کرد بو نمونه هكو غضروف چی تا پشته و ضغط الفي عصبيتيات هند خلايا تين ادخينا مرويدات بجني ماكروفاج او شو اللي وهكو ديت غضروفات عردكي ديتر نعردي بي دتشن ويخون ام بجني امتصاص كرن فاف مروف بشتي بين صلا صحكه ترانيني او نمايه بمعنى مروف خوب خو خودي وصل مروف تشكري كو مروف خوب خو شت خو چاره سركت بس ام دوي چاره سريه زيتر اخين وبريكت علمي كو اف مروف اكو بجم زيتر ساغ بيت و توشي مضاعفات نبيت ما چاره سری سرشتی چیه شیاندن و حس کردن اندامت لشی مرویه درست ده او اندام اوی توش حادثه بوی آن نخوشه بوی بزفرت وکی بره آنکو کمترین خسارت ده کس نبیشید بوچی پا از نزفرین وکی بره هدف ما اوه که نبزفرت تنه وکی بره بلکو کمترین خسارت بله ام ده و پیوندی ها ورگین دکتور که شهاب ایوار باش سرچاوی من سخيرانا دكتوري كان دسوجته برنامج كان زور سپاس بوده بسرك مناي بله فرمو باك شهاب بابي من نظر تقريبا 12 سال هي كاتي يعني كلاخ وسجما فقرات تير عملي كيرين جارك السوري جارك العراقي جارك جي الهفلي الخومي عملي كيرين الدكتور كيراني بله ويبقى بيجي الرخة كيوية ما تقريبا مليئة روح عطيبها بس نشد الراكو تدونا دسة كيوية مليئة وبيها كيوية جيك تقريبا مليئة روحها هاي بس قواد منا الراكو تدونا وأكيد شيء قبل في برنامج بنبغي قلت إلا تلفونات كم نزل كان دكتور كيف نزل تسمع دكتوري كجاري بله ام دي او جي بي كاين أكيد ام برنامج ديمايك ناهين حتى ام نبيش نوا كدكتور كيريا وهين همي مفاجئ ورگرن مرمو مبتني بي اوه كاك شهاب هر اوه بو بله بس مبزيه كجاري محلي دكتور الكيفا كيفا ضامن كاك شهاب كنا بدا بس بري خطا بس يكون دكتورنا ما من ابريده بله كاك شهاب قلت اجيك تاخر بزي ما دافيجي بله كاك شهاب تو پشت راز به برنامه بدیمایک نهایت حتی دکتور جی خوب و هوا نبیشید زور سپاس بوده کاک طارق گلمه سيدة مرحبا سرچاوید من سيدة خير طانتك زور سپاس بوده سيدة تقريبا عمليات بي بله کاک طارق بدي شارك عمليات أدنى 4 ساله يعني بدي شارك هيبا 4 هیوا أبي جالك من تين بدي قال لي إيش عمل عملیات پشتی تکر یا کاک طارق بله عمليات بكتير صارت بله أولي تمن إيش يبي إيش عمل إيش تمن الرأس ده بله و تا چه مفاجئه نورگرد یا؟ سيدة خطيب مش يعني تمن بجا إيش أخلي تمن الرأس اولی پیچه پی بو ویگا وی بو پی راستی بله هر اوه بو کاک طارق بله ما هر زور سپاس بوده کاک طارق عایشات گلمه الو سرچاوید من عایشه خان شانی برا باشی سرچاوید من خیرات متوی بانتسیا زور سپاس بوده پیش میوانی جیبه ممنون سپاس برا باتن بیا بسیارت کم فرمو کلیشی بله يعني انت دي بيجن نعمل لك تلازم كاد بجات كان قال يجي كبي بله وهاكم رشتا اكو اشبه صار ده يعني قال لك شيء بله بجانب كعلاج يعني بله زور سپاس بوده هر اوه بو بله زور سپاس بوده عایشه شیلاند گلمه شلوني ماشي سرچاوید من خيرات نامي بانياتي زور سپاس بوده شیلان خان فرمو سيارك دكتوري هيا فرمو زمان من عمرية أخو بله بجا بشتاوي جالك وجالك بحساب تشتا
بله او دلت اسمهم يعني ايش هيك انش وصفيانيه بله به پشتاوی تیشیتن همه پشتاوی همی لا بس مش متى فقرات خاري فقرات خواره کو دیجنی کلیشی هندک بله بله هر اوه بو شیلان خان بله بله زور سپاس بوده بله هم برسه و پیوندی بدن گلی برادرها هم دی زوری نوه پاشی سر ورکرتنا پیوندی و تمام کردن بابتی کاک شهاب بیشتن باب من بری 15 ساله یه کفتیه ام بیشین ماله و که ام کردید بیشین سر تقا پشته و حتی وگاوه سه جارو جنشتگری گریه و بلکل ناو والاتی وش در وی والاتی و رخه که ویشی هر رحت دانه ماه بله او حتی ده نشترگیری دی بکت هر ساخنا بیت بهنده نشترگیری بتنه حل نینه اف مروفه وید بیت دفمه دا چاره سر یا سروشتی بکن دا عضلاتت بیتویب هیز بخین دا خود سر بیت خوب بگیری بله دکتر که جه خوشی بیجه بلکو که شهاب الهیبیات دا هم بلکی گوچنگو محسوس داره راز بجید از دو عرضه دوامت کم سپیده از الخسته آزادی دوامت کم رئیس قسم علاج طبیعی ما او ام بجنه چاره سر یا سروشتی بله و ایواریا از الخستاوین یا تایبت دوامت کم من محل الوریه هی خستاوین جی یا مالطا نیک پنزیرخانه بناوی تو خستکانیه مش ایکی دوی دست بگیری و انشالله امن نیتی کو مرکزه که متطور گلک یا علاج طبیعی انکو چاره سر یا سروشتی الوری جی وکین کو ده هاری کاری خلکی بین او سپیده نگهن بین دفمل خسته آزادیش بر دوامی و بلکی موظفن هنگی بین دفمل بره بله يعني كاك شهاب فيت زيترين وقت باب خوب انت دفتر چنگو گوت ايمه چه جهنه هلونا بلا بين دفتر شي وهي ديف چونك بو هبيتن كاك طارق بحث كاتن بيشتن افچار هيفا نشتگری بو پشتاخو کریا و دست بکی پیویه چه پیشید اشار لیفیگا و پیچه پی راست جهات یسر بله لو هر نشتگریشی بالضبط لو ام تجع كسي ناكن بو نشترگري و جداخيه جلك دكتورتين خاصه جراح بتكون نشترگري كان تجع خلكيت كان كو زي نشترگري بكن دفي هالكفتين دا اسبراسي جلك بي خوش حالم و سوباس بخود تعالى كو افشانه داينما ومخاندي ام جيش نبي مرحله امشين تشخيص بكين وانا خوشيا و جلك خلك كي باريزين كو وانا نشترگيانه كان و نچنه طرف ولاتي هم دفتر الدولاري بده هم خساقت كانوا بينه طبعا من هنا و مركزها بس هندك مركز تين زيكان اشترگيري كان بو مسائل التجاري خلك ماجي بتزانيت و تشتكي خلته هندك تينا دفما محتاج اساسا ندرمانه جي بس كنت بيجن وادل نياب كان كو اوتش تشتي وصانيله وهند درمان خفيف مساكن بين الدوسي روجا ابقوا قد شدبن الجل علاجا سروشتي بله روجانه امد بينين بخلكي بابي في مروفيجي هكي بيت دف مسحكنا رانيتوي اشاعتوي امشين احتمال بريكات درزيكا كوي التهاب منطقه وي بيشتاوي تشوي مادام ابا چند عمليات تكيرين وحتى نو كتشيت وسط دياروي التهابات تبو تشوين بريكا فادرزيكا امشين والتهابات راكين هكي رابو دي راحت بيدبخو بله دكتور عائشات بيجيتن ريكاليجي اتكبيت بله اف بسياره زوره مهمه من 15 سال سويسرا دوام كري من اف مصطلح قول نبو نب الماني نب انجليزي كو كاليجي بكبيت كاليجي از نشا نخوشت ما يتجاده بله افيا انجليز بيجني ساكروم انكو عظم الاصعص افا نوكيفيد تشكي افا جريدايا هستيكه بس زي شتكيت هكم روف كيف تسر قام اخويا بشتي زي شتكيت وخار بيت بس جداخي نشترگري نوع تكرين بو في منطقه بو تشكي منطقه حساسه قالك دمارت لي اگر مروفيري شقيه دي بشكي اب زحمت بيت حتى كل اوروبا انكو سويسرا ما نشترگري نبو في منطقه بس ام تشتكين چاره سريا سرشتيت كين بو عضلات في منطقه ام محاولت كين او رباط في منطقه بتكو خراب بوين انكو تمزق چه بوين انكو درياي اوا پیچه پریکا چاره سریا سروشتی انکو مساجاتا و اویدی راکین او ایک و دوام اگر چه نبو او نخوش ام درزی که جی بودانی بو و منطقه التهاباتا و شوی جی باشتر و ما گلکا دست بکری و گلکا یاکری پراسی خلکی ما یعنی وگاوی ماشاءالله شارازای متکنه کو ام بجنی اما کی کوشکی بو چتکن شناف دو کی تایره خالیه کو اف مرو کو برین تخار سر ابا زحمت وینه کوید ماوی دو هی واسه هی اغلبه چدبن اوی چه ندبن ام درزی که بودانی اما کلی جوی کتی خاره او چه بکن من اوه گلی نبویه وکی مگوده هندک مثلا دی بتا دفعی که دان عمره که دی بشتی دی بوده چه کمی جا که هر برکه که بیت اری اوه درسته که هر کسی بیتن خوب شارزاب بینیتن ام بجین را کرنا اوی کلیجی ام دی بیجین هلبت نه چی که اگر حصابات دا امریکی و سویسری جی بکن کسی ونک کسی شوانه ونکریه اگر حصابات دا ام پی حسین بله بحثی هر بحثی اوی دیشید کتن
بیشتن دم از سواری داد روی مخاریان عرضه که روی مخاری تا بحثی و کوشه کرد بیتن افا گلک مفایوی بکتن بله. بیشتن گلک ام بشین فقرا بنیم گلیشی گلک تیشیتن راز بجید بله. سيارة خاصة اكو تشكي شارعت ما مثلا هندك جارة تصايت هن بله. ابيتين وابيت خوش تاجون اكجار اما نسحت كان كو بله. هيدي تصال ندن بله. هر هزك بو فقرات فقرة بتر خراب دن بله. وكل جهر وصا ابيت وصاكي او كوشت وكي ما قلتي وكي طايرة بن بسر كرسي كا خوب دانه بن خوب دانه دي استفاده زور كان بله بله الشيلان بيشتن ظلام من عامله و بشتاوي گلک تیشیتن اری افا کاری ویه گرانه یانجی ام بجین ایشت چنکو بشتن بنه فقرات دیودشین نمونه ام بجین جه کما گوتی دیماهی فقره کلیشی بله اوسط دیاره که کاریوی گرام بید کاریوی ولوید کرد که نخوشیاوی زیده بید بله بس نه معناته کاریوی نخوشیاوی ها چه کردی بله. چه بیتوی او نخوشیاوی بید بس کاریوی زیده کرد بله. اف مروفت شد بیت دفعه ام داره که درست نشاده کوچاوا تشت گران را کرد بله. و هر وسط چاره سری سرشتی بکن درمان بدنه و هفیا خوده انشالله ده ام توصابین که مفایبی بدین بله دکتر مگلک سر نشتگری آخفت و نشتگری نابیتون و حتی فلان قوناخه کیش وقتی دهیتا تشخیص کردن اشلا ام بشین جناب دوت دکتری کیش وقتی دهیتا تشخیص کردن که اوه چاره سری نما او ده نشتگری مفایوی داکد نوکو کوه گاوه گلکا تلفون کرین نشتگری 2 3 و 4 یت کرین مفانه بود کنگی دهیتا تشخیص کردن که ایلا نشتگری او دید مفایوی داوید زور سپاس بسیارت زورا گرینگه و تا گلک لاو گود اف بسیاره گلک خلقت کرد ام دی بگاوی برفره بحث کن بله انزلاق غضروفي شدي دغاوي منو تهبيت ام بين حسين بله. هكا ازو ترى بمدرك بينش في استوديو بچينا سه شارعي وصت مروفا بجرين ابيت عمرت واش 20 صالي بتر شو صدا بينجي مروفا انزلاق غضروفي هاي صدا صد بله بس بينجي صدي نينا بينجي هاي و بينجي احتمال ايكي ايشان هبي يديميت جين بايشان بله. شدي منو تهبيت بس ام بين حسين بجانها ما رنينك بين مروف رنيني بيني تو بيشتغل انزلاق لازمه عمليات بكي بله. او كسانت محتاجي انكو بدفي نشترگري بكن عمليات دو شخصن بله ایک آن چاره سری سرشتی ابوهات یکرین و شرنقه ابوهات دانان و نحویت عرض خود و ایشان گلکه نتیجه تا انزلاق غضروفی بله. چه حل دی نماینه درمان او همید کار ایناین او هنگی مجبوره چون چرا که دینینن بله و آنجی یه هاتی دستاف زراف آن یاستیر ایکش و آن هر دوک یه تک چوی مثلا آن به حمد خود چیت دستافه یعنی دستافایتت به حمدی وی بله. آنجی مشت چیت آن دی چیت نائید چپک ديت افا معناته وري افكر كركه ضغط الوي عصبي كري او مسؤول الوي منطقه دستا وزراف او بجني مثانه فامرف لازم زيكا بيته عملي كرن دا او ضغط سرابت چكي ام حتى خولي بگرين چاره سريا سرشتي بو بكين انكو درزيك بدانين او وقت بت هيفك حتى اف هيفه بچيت دمارتوي او دي بن توشي شلال بن هنگي بيت مشكله بوي بله. بس افردم رو او ايشان هبيت گلك و همي ريك هاتيني و چه علاج بو نبويا كرن و اوی دستا وزراف استیر تیک بچید بله دکتر تنها اوه بله ام بحثی گهین چوکی بگین بله گهین چوکیش از بواری مبابته که برفره و گل خلق افریقا الوی نخوشی جید نالیتن عرب خدا اوجی بله. زور تین هدف ما چوکی تواتشن و دت خاره حتی بنی پیتوا بله بارا پتر وامروفا اون اوید بچک بناف عمر بله او بجنی سوافان او چه اوه رانه و اوه پیه بله هستيك بهستيك تكبير بله. چكي كركركا هاي بسر فيري وكركركا هاي بن فيري بله اف هر دو كركركا الجل وقتي تمحين بله. اكو هستيك بهستيك كاد دي اوف التدرس كرن في منطقه ودي التهاب شديد بجنبي سوافان بله انكو اوستيارثرايتس بله اف مرو توصى ام محاولات كان كو عضلات توق هم دي سقاهيم كاين بله و درمان بديني بموايا كدري شش هي حتى صالك كو كركر بتدرس كرن بله. وهند جراجي شران قابو دانين بله. اگر في مرحله اخرى كدرس نبو وفايده نديت انكو هسي كي جاجنا حدك قباط بله. لازم هنجي بتاع عملي كرن بجنه تبديل مفصل افا حالات مروف بناف عمر بله. بس يتنجي حلجي وكي منو تو توشي چو کادبن اوی توسا سوافان نینه گلک جداخی دینه دفنه بشین دکتری گوتی ما سوافانه سوافان بری 6 سالی باورناکم چه بید او مرو به توسا سوافان نینه اوا آن نوعک روماتیزی هی آنجی دا الملوکا هی دا الملوک نوعک روماتیزی و مرو چه بید اوی گلک گوشتی تخون و جینات توات معرضن بوهنده ماده که کریستال وکی شکریه اتنافخی نمرو بیده که او زیده بو گلچیسکا مروفی کلیا مروفی ایدی تحمل ناکد نشد و جلد سوازراف در بخید دی چه مینید او ماده دی ترسب کت الجها ایکش جهت مروفی چوکه
هكو شو توريا دي وكي تكلسات تشبي دي تشوك ايشيد وچاره سریا به گلک ابسانه تنها فحص کا خینه بکن و هنده درمان بخود دچربید بله ابا دو بله. سبب سی و اوجی زور میشه بلکه جواه از وابا همیا میشه تربید کرکر که ناف هر دو هستی که رانی و به جبلی او کرکر کاب سر واه هستی کاوه یا وکی کره هیویه عرب بيجن غضروف الهلالي انكو كركركا وكي كره هيبه او زيكات برشيت جبر حركه كخلات انا اغلب لعبه قدمت كان ابي توصى هيك ولا بين امشين هم دي ساعه جواب كان كو او عضلات توسط يمكن كو ايدي اكو بيجن تشوك سر ويكر كركرا شت شو خوب كت ونايشيت انكو درزي كي ببدانن اباجي زور التين فافرسي حالنا اوید کوی چوکی میشه بله دکتر دمی مگله که برف دیم هایی که بچیتن و برادر بیشن تا چه وقت نماله هم بیشین ما بحثی درزی که کرد درزی که دی بو کیش بو تاگوتی دهند جارا درزی که بودانین بری عملیاتی مثلا اشتغال یا درزی که دی بو چه دانن و چند گرنگی خو هيا به درزی بله اب درزی که خاصه بو پشته اوه مهمه بوانا اوید انسداد قناه نخاع شوکه ما بحثی سری چوکی نسبت سری چوکی بله سری چوکی بله سری چوکی او بوانا اوه آفت کفته بله اوید مثلا میگن کرکا هلالی آنکو یا وکی کرهی و کد پرچیت آفت کفته ام درزی که بودانین داوی آویزی که بیتم محاندن آنکو بیتم امتصاص کردن گلک دبیجن پاده هستی که من پلوخ بید بلا هنده نترسن او بوامر و خرابه هکی هر هیف دانن ام خوشی بری سه هیف نادانین قانون که یا اوروپیه و او نکو من دانای و همید زانن هر مروفکی حقیقی سه درزی که ساله پتر نه يعني هر سه با چهار باشه درزی که بنانی دکتر دیمایک بسیار ما ام بیشین ناف کمال گهمه کردی دامه دکتر خو هر ایکش ما مالا خو دکتر که کوی تایبت هر دم بودمی قصد دکتر خوب کتن او زور باشه شرط قناعته که ما قناعت الدكتور هي بدي ما هي بس نبي فراهياتيا او كل اوروبا هي او بيجن فاميلي ميديسن بس ان شاء الله ده ابجي پیش كبير دكتور دیمایک پیوات دی چی بیتن بو او کسیت کو حتی وگاف الحمدلله کسک نتوج بو او بوی کسیت توج بو تمام دم که ام دخواز سلامتی کن بو همین خوشت خو و حسنا کن هر کسی جی که بیجن توشی نخوشی کی بیت نصحت ما اکی وزن خو زیده نکن پریکا ریاضی و هاتنو چونه و شکری نخون از هم بجم خلکی شکری نگلک گلک نکرد ناف چای چی که ابزایره گلک هم میشه ناف ما کردواری دا و دوام ریاضی بکن و هاتنو چونه و تمارینا بین هدف امدی نشادین سیاقت هکو بکن تصال ندن هدی چی که اوهمی ذبذبانه سر فقراتا و فقرات تیکچن افتشت توصل امزور نصحت كان نسبتي كمبيوتري وطلبه ام حسنا كان مثلا خلك كما شفت سر فيسبوك ساعات هشتي شبه حتى سبيدي او همي خرابيه بوسطي وبشتي ساعتك ورابط وبتشي تو بيت بينك رابط بينك رينيت نعم هري رينشتي بيت ابا امزور تجيت كان خلك ما كوفي اويدي بكان او ضاعت خو مثلا خشكوك برينتخار الراس نكوي هو صابيت برينتخار بالتلفزيون او دي فقرات تفيزي تيكشن وحتى دي مايك بله دكتور هوگر محمد بالاتی تایبەتمەندی بەربڕا پشتێ و گەها و ڕۆماتیزمی زۆر سپاس بووتە کو تا بروکەم ئێوانی مەبووی تا ئەم مازنگرین زۆر سپاس دوبارە بووتە سپاس بووتە و سپاس بوو بینەرە گەلک ممنونێتینە بەلێ بینەرە هێژە خۆشتوی بێ چەندی گەیشتە دیمەهۆی کە خەلەکە ئەبروکەش بەرنامە هەوەیە ڕۆژانە ئێوەرە بادینان هیڤیۆ من ئەوە ئەمشیا بین پیچێک خزمەتە هابکەین تایبەت ئەو کەسین کو ئەبروکە تووشیڤان نەخۆشیە بووین حتا هەمووین و خەلەکە کۆدی ژێر چاودێریە خدای مازندا بن خۆترەوە